Ngayon, un manang batipay. Ay, ganang saklangan. Ay, hanggang mo nakatwa. Uray. Hanggang mo naka-sideline. Ay, Nanginanan Ini pag malam ti Wibis 145. Tinapalabas. Dinamag ni Tata Kanor ken Richard. No nasaktan da ito'y gapo iti panagsarita da Oliver ken Elisa. Ngem nasaw ni Richard nga awan ti rumbeng apakasaktan na. Gapo tawan relasyon da ken ni Elisa. Kabayatan na. Agsublin ni Oliver iti mali na. Malaysia. Take, kunam ka ni di asok take aglag to nga nagngat. Facebook. Kabayatan na. Agsublin ni Oliver iti Manila, ngem napanpay nga umuna idi farm. Idi farm! Hoy, abayan! Kaputawan relasyon da ni Elisa. Kabayatan na. Agsublin ni Oliver iti Manila, ngem napanpay nga umuna iti farm ni Jano. Tapno sarongkaran na, ti anak da ni Jinky. Ken tapno makapagpakada daytoy, ken ni Elisa. Ket dita, inawagan ni Oliver ti ina ni Jinky, ket agsarita dagiti dua. Impakamu mat ni Jinky iti inana nga awan ti rumbeng apagdanagan na kadakwada. Kalpasan ti panagsarita da iti inana. Pimmanawen da Oliver, nga uray pa'y kayat kumaakasarita ni Jinky. Iti may sangal daw, kinasarita manan ni Tata Kanor ni Elisa, maipapan ken ni Oliver. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sika, tiragsak ko, Elisa Kanor. Kit-kit, kunakat ay. Kit-kit tinagan na. Uwan. Pinapakain namin ito. Pati ko halitson. Kuna ni Jessica. Sakalin ko to pa yung aso nyo. Kuna na. Ako kumakain ng noodles. Yung aso mo, daddy. Kumakain ng... wala ka naman dito. Sakalin ko to pa yung aso nyo. Ay, bigyan ko. Elisa Canor. Just go, just go. Binula namang ted ni Oliver iti sustento. Binula namang ted ni Oliver iti sustento para ka ni Angel, tatang. Sige, awan parikot iti dayta. Hangam, amangan no dayta man, hindi agbalin a parikot. Tatang, Amangan no dayta ti rasaon. Tapno agin. Amangan no dayta ti rasaon. Ay, Pati kulungan na nangin. tapno. Una, kano di kinatandang karandi di nga kulungan ko. Second hand pa, 3-5 sa. Taman, hindi agbalin a parikot. tatang. Amangan no dayta ti rasaon. Tapno agin na si dagmanan ti riknayo adwa. Katinton agangay. Agparikot kanto manay na anak ko.
Saan ang mapasamak dayta, tatang? Palagipan ka laang, anak ko. Kat di na ko magkagura. Kagura. Oh. Di na ko makagura. Palagipan ka laang, anak ko. Kan di na ko makagura, iti na ibagak, ah. Tapang panunutag laang, ti mabalin ang mapasamak. Wan, tatang. Maawatan kayo. Di kay agdanag. Saanen ang maulit ti panagbidot ko. Agyamanak, anak ko. Natal na itan ti biyag mo. Isu asapay lakuma. Tasaanan ang maulit. Tinapalabas. Uy, no, naglawatid. Bakuran mo. Kanor Elisa. Ay, da kayo latapay? Alam? Labas ti bridge 2. Jinky Jinggoy, bridge 3. Martin Tess. Nixin. Ay, sorry. Kumusta ti kadwa ni Vilma nga agaw-awer, Elisa? Nasaya at mat, tatang. Kabagyan tayo ni Manang Aning. Isuan na pudno iti trabaho na. Kahit, kumusta mo ti panagadal ni Vilma? Awan parikot, tatang. Ipaspas na ti agadal. Sinada anak at umulong iti panagadal na. Uray ni Richard. Si dadaan mat at tumulong, tatang. Iso nga awan parikot iti panagadal ni Vilma. Sapay la ko mga road. Makalpas iti panagadal na. Kasta at talaga ti mapasamak, tatang. Ngamin, igagaad namat ti agadal. Tess Martin. Martin, iyalan na manaki. Martin, awan na ramatak anapkin. Mabalin ka di nga ing kaibagakin ni Boss Jano, amangan no adda extra na. Napkin. Wan, ala ka din. Ay, sana mabalin. Ung tandak no panawan ka dito'y pagnanadam. Tinasayat. Kuyugon ka lang ni Jibalay ni Boss Jano. Masadutak nga rod amag na. Sapay na sakit ti tiyan ko. Gaputag binula na. Basta kuyugon ka. Ala. Kunay ka. Taintan. Tess Jano. Jano, Tess. Mabadin pan editan nga tamot lang at tablet. May ano tapan recordan nga eh. Sige. Alam, day ta na bagtis. Bagtis. Tess, kaya. Ba't waray distap nga talaga? Tess. Sige. Alam, day ta na bag, Tess. Kumpleto day tan. Kukwam day tan. Ikisay ko day ta iti sweldo. Sige. Kumpleto akit yan yaman nakasapulan ti babae. Basta bagam lang kanya. Ang na ikisay kung tumot lang iti sweldo ma. Awan parikot iti dayta. Jano, mabalin ka diti umakar diti balay mo? Ha? Agpaayak. Ni, agpaayak. Sige, Sulisugan na. Uy. Si kalaangan ti boyfriend ko. Mabalin ka diti umakar diti balay mo? Ha? Agpaayak laangan ababo unam. Siyak ti tagaluto, tagadalos, ken aminan. Basta sa anak ngagtrabaho iti farm mo. Ngamin, mabanugak iti gusto. Saan na mabalin? Kan may sa, awan sa bali ang mga dang iti dayta no din ni Elisa. Isula ka din ti patpatyam. At darason no apianas kan nga iti farm ti pagtrabahuan yung. Agsingsingpet ka. Agtungpal kalatta kan ni Elisa. Tapno di ka parikot. Elisa, sita. Si kalakumantik mo.
Yan. Makapaturog sa mag-spray yun. Oh, paturugan kayo. Ay, na MJ na, tani MJ kami akin ko. Uray. Dayta, Sita. Talaga wadwadan ti mapaspas-track to yung restaurant mo. Restaurant ni Ma'am Jinky, kunam Elisa. Restaurant mo, kunag. Tasika ti manghimat-maton. Talaga napigsa day ti a restaurant. Ado ti umay mangan itinal daw. When, napaliw ko mat dayta. Ken, agarup may sa tawanan asika ti manghimat-maton iti daytoy a restaurant. Huwan nga rod. Kat naragsakak Elisa. Ngamin, awan mo't parikot ditoy. Natulnog kan nagagatag iti amin at trabahador ditoy. Napudnuda iti trabaho da. Dayta ti pagsayaatan na. Aywan kayam. Saan ka di amatuloy ti panggap mo amang bangon iti kabukbukudam a restaurant? Ada, dayta talaga ti kayat ko ang mapasamak iti biyag ko. Daytay maadaanak iti kabukbukudak a negosyo. Kat, kaano nga ay amapasamak dayta? Damot basit urnong ko. Kat uray mangrugiak iti basitla apakanan. Aging ga adumuras. Wan kasta talaga ti mangrugay. Anos laeng. Kat sika, Sita, awan ka di matpanggap mo amang bangon iti restaurant mo? At damot planok to pa'y apadakkelang di balay may. Takayat ko amapadas mo't dananang kantatang tag naed iti napintas balay. Maipaay mo dayta kadakwada. Gaputa nagagat ka. Sapay ko mga raod, Elisa. Ulibdong. Olive daw. Kumusta ti asawam, Dong? Awan parikot, sir. Agtultuloy iti panagadal na. Nasayat nga rod no kasta. Naragsakak, tagtultuloy nga agadal. Ikarkarigatan na, sir. Ngamin, mabain kan ka. Tasika ti mangmangtad iti allowance kan pang matrikula na. Tulong ko day takan ka, Dong. Gaputan nagagat ka na pudno kang agserbi kanyak. Agyaman akmet, sir. Sapay la kuma tagbaligi ti asawam. Ket maadaan to itinatalgad apang gadan. Wen, sir. Kasta ti kanayon ko nga ibagakan kwa na. Tapno say-sayatan na lata ti panagadal na, sir. Jinky Jano. Chancel, hello, ma'am. Uno, sir ba? Ay, Ay, Jinky! good afternoon, Chancel. May kayo. Shakti tour guide you. Shakti tour guide you. Lamus. Hindi mas dagi jay ar-arunan ni auntie. At dapat din nakaparago, hindi nga pandis. Binalon mi. Nakita niya. Anya nulod nanti na pandis. Girabaw di kardier. 45. Number 8. Number 8. Nagrigat mo tayo nga ikulpi. Jano, agapit tayo manin itinataw. Wen, Jinky. Nasaya tawan si Mang Bay Abagyo. Iti kasta. Sana nadadaal lagi tinatang. Kat, nalaing kan ngagtrabaho dito yung farm, Jinky. Wen, Jano, kabala kami na trabaho.
Sumursuro ta kadagiti trabaho ti babae ditoy. Ngam ni Tess, ha? Pa-sexy-sexy latta. Ha? Nabakbak na nga ngam iso? Ngung, ay ngung. Jano, Elise. Latta. Ha? Nabakbak na nga ngam iso? Ngam ko namlan asino akabaknangan? Agasam, Mariat nga agigam iti daga, nga aging gaita? Katsi ka, kabalan tagig gamiti daga. Siyempre, nakaduntin mo la kanya. Nasayat no kasta. Kat, anya ti makunam. Ta nagbayag kamot ta ti farm. Siguro, andan ti may sa tawon mo dito. Ado tinasursuro ka trabaho. Amo kung ti agmula itinata, kanda dumapay. Nasayat lang ko na ya. Nagmula kami pa itipagay ha, kat kabaala. Talaga. Wan, Jano. Ay, datalang da talaga ang makabanog. Ngam, among kadi, naragsak. Gaputaado kami nga kakadua. Kat, agiin na ngaw kami. Kan, among kadi, Jano. Ado, tinakigayam kanya. Kat, pasig daan na sa sayat. Kanayon da kabagbagaan. Amo da kanong aminan ti rason, no apay nga daak ditoy. Nala, ituloy mo tagbalbaliw, Jinky. Tamasupapakan day ta iti pakaragsakan. Elisa. Amom ka di, Elisa. Kasla nagbalbaliwan ni Jinky. Nasaw kanyak dagiti daduma at trabahador asaanan asadot. Kan amo na kanun ti makigagayam. Pagayam. Nasayat no kasta. Makipagayam. Nasaw kanyak dagiti daduma at trabahador asaanan asadot. Kan amo na kanun ti makipagayam. Nasayat no kasta. Panagkunam ka di kat pudno anak balbaliwan. Sa anak latta nga agtalek kan kuana. Ay, sa bagay, di tayo amutad da iti panunot na. Sa anak ang mamati at talaga ang nagbalbaliw. Agtrabaho latta ni Jinky dito'y farm mo. Uray pa'y sanga pulo atawan. Wana, kurang pa'y day ta, dusa na, nor arigan. Jinky? Jinky? Yes, I'm here. Ay, unak no Jano. Okay, number 9 mo't di ay kitakon. 10 gayam. Tim. Oh, Alisa, nakaumay ka man? Kayat ko akasarita ni Martin. Ada di talikodan ti balay. Agsibsibog iti mula nga okra. Kasta? Hoy, Elisa, pumimpintas ka. Idinto ta siya, ngis si takon. Nagitiramay ko, saanan aramay tibak nang. Idinto ta si ka, naglamuyot dagita da kulap mo. Anya ita, Jinky? Kastoy ka di kayat mo ang mapasamak, Elisa. Ti agbalinak alos yang, kat agbalin ka anak kapimpintas. Kita am talangam. Talagamat anak kapimpintas kaitan. Ngamin, si kalakat ngarod ti boss. Saan asikati kayat ko akasarita, Jinky? Nudikat ni Martin. Ala, ingkaayaban ni Martin, tagsarita kami. Okay, Boss Elisa. Mabiit laang tainak ayaban ni Martin. Bridge 13, Doña Mrs.
ko maninti sumarin. Yang kata. Filtered ka? Doon niya? Ay! Ang gaya. Haan man ang Ayun na. 13. 13 gaya. Doon mo. Marita, sumarungkar dito Isabela ni Romeo. Di na ka makontak ti cellphone mo, iso asya kung ti inawagan na. Kasta, Sapay kumata saan mon aliklikan ti asawam. kasano itanday ta. Kat agtukyad tiriknak. Diyak kayat amakita ni Romeo. Nabayagan adi mo nakitkita ti asawam. Tanumapan kay di Manila. Di mo ipakpakamo kan kuana. Kasta ti maiparbang, Julie. Kan may sa, naklon kon ti amin. At talaga asaan na nga ay ayatan ti asawa. Nagbayag kami laan nagtadem. Nagdan na ako nam. Madilat ta nga mabasa niya. Nagdadakkel pa yung mga ruting kasta ko. Madimulat ta mabasa. May sa, naklon kon ti amin. At talaga asaan na nga ay ayatan ti asawa. Nabayag kami laan nagdan na gapukin ni Oliver. Di mo kunaan. Nga awan apulos na ragsak apa nagkadwayo ka ni Romeo. At di, ngam nagpatinggala itay. Ako na nauman iti ugalit. Anya ti ammom no naragsak itan. Ay, Julie, awan latam mo kon. Okay lang. Naaklot ko. Napay, magnadyaagong ko. Gusto ba din baga? Anya ti ammom no naragsak itan? Oo, ay si sumalang. Awan latam mo kon. Okay lang. Naaklon kon. Nakasagana akon amakisinakan kon. Iso nga rod adituyak latan nga agnaad. Iti kasta, naragragsakak latan. Madi nagsawak. At nanaod. Dituya kon anagnaod ko ng lalang. Dituyak kon. Anagnaod. Ay, Dituya kon anagnaod. Sagana akon amakisinakan kon. Iso nga rod adituya kon anagnaad. Iti kasta, naragsakak lata. Ngamin da kayo ti kabalay ko. Marita, kanito matan tapno agragsak ka. Naragsaka kon. Gaputad da ni Oliver nga anak ko. Dayta ti kapatgan. Kan kang ronaan na. Napakawanak ni Richard. Ngam no may papangkin ni Romeo. Awanan anyaman na. Ngamin, naamiris ko at talaga asaan anaragsak ti panagasawa mi. No kasta, at the tsansak. Di na to point. Ikan kay ti tsansa. Awanti ko ay, awanti napintasan nga tuloy na ito. Agindi nga talaga ko man. Gindingan. Awanin di di napintas. Naglalad aming ibagbagadan ni. Apaya kasta tila nga, Marites! Agpapintas ka man ah. Kuso-kuso tabuk mo. Idinto taam mo masumang pati asawam. Man ano kumama ng barhin niya. Day, apaya kuso mo nga agpaiso tabuk. Kuso. Day tingamin buhok ko. Papan nagkakuso-kuso na ni Kuso lata. Awan dati nga buhok. Nadaldala ka. Nadala ka. Apay na uli mo. Di mabas niya po, Diyos. Ano kumama ng barhin niya? Ayan na. Oh my God, ay tagpapador. Pasumang pati asawam. Man ano kumama ng barhin niya?
Marites, umay ka, taintag paparlor. Okay pa'y matibuok ko manang berhinya. Saanen anaskan ngagpaparlurak. Agpanunot ka. Ay, inya ka no. Paunat Paunat ka. paunat kay tibo. Bay amon tabuok ko akas lawalis. Saanen anaskan ngagpaparlurak. Agpaunat ka itibuok. Sana kasta. Nagpapokis ka. Daytay aging katengad. Anya, Mas bagay mo tikas jay abuok. Iti kasta is omobing. kahit anong gawin ko. Anya, Mas bagay mo tikas jay abuok. Iti kasta umubing tarupam. ay naman ang berhinya. Oray anyat araramida bakit akon. Agpapintas ka. Tainton drabi sumangpot ti asawam. Kat kayat ko anapintas ka makita na. Ngamanang. Ngala-alaki din agrubwatan. Oray agpapintasak manang. Awan metla serbina. Tasaan nak nga ay ayatan ni Romeo. Para makita Alakit din. Agrubwatan taintan iji parlor ni Joy agayam ta. Ni Joy, wano Standard. ni Joyce. Standard. Ay, nako. Agparto na lang, ag-inding agparto. Agparto ti 1 month. Ag-endingan. Tapos agkaribal naman yun, nagkalasan. Istoryan. One four six. Tinapal. Madi. One four six. Tinapalabas. Madlaw ni Jano ken dagiti trabahador na iti farm nga da nagbaliwan ni Jinky. Gapot agtungpalan kadagiti ibilin da at trabaho na iti farm. Nupay kasta. Saan latang agtalak ni Elisa ken kuana. Binilin na da Jinggoy ken Martin, abantayan dalat taida ken ni Tess. Iti sabali abangir, imawag ni Romeo ken ni Madam Julie, takayat na ti sumarungkar, iti ayanda. Inawis nga rod ni Nana Virginia ni Marita, tapno agpaparlor. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo, anapaulwan. Sika! Tiragsak ko. Agpapintas ka. Tainton rabi sumangpot ti asawam. Kat kayat ko anapintas ka makita na. Ngamanang. Malahag rupwatan. Oray agpapintasak manang. Awan metla serbina. Tasaan nak nga ay ayatan ni Romeo. Para makita Alakit din. Agrubwat kan taintan ni parlor ni Joy agayam ta. Ay na kantyawan dak tumanan dagitay. Kas jay dagi jay. Ngamamumot anasaya at dagagayam. Ado tinasasaya at abalakad daken ka. Amok dayta manang berhinya. Sorry. Alangaro din, intan. Nasasaya at abalakad daken ka. Amok dayta manang berhinya. Alang arodan. Agrubwat kan taintan. Olive donya. Pa ni? Iji bakla nga hindi tangalakay. Ay, Bakla nga hindi lakay. Garcia. Tanuad ako man ni Jonal kadwa kayo. Hindi ka doha dangag sumsumba. Oh, makitam itatila nga, Marita. Beautiful.
Short hair kan. Ng bagay na bagay sa iyo. Talaga? When friend. Ala, ag manicure ken ag pedicure kan. Sige. Ay na, siya ti magagaran iti panagkita yo iti asawam. Sapay ko mata naragsak kayo. Kasano ko mamapasamak dayta, Joy? Kat dinak nga rod ay ayatan. Pues, agayat itakan ka ni Mr. mo. Ngamin, beauty na beauty ka itan, friend. Ken siksi ka itan. Oy, friend, yam-am mo man kada kami nilakay mo. Kaya't mi am-am mo. Kasano ko maayam amok kada kayo? Kat dinak tupay pagan ano akasarita ti asawak. Numabalin kat di na kayat nga ipakaammo kadagiti tao. Asyak ti asawan. Gaputan na kababain ka no. Ay, ang lupit ng mga lyrics mo. Ngam okay lang dayta. Huwag mong dibdibin. Ngamin, sa bali ka itan. Ang katawa ka mo't ang alakay. Ang lupit. Ni, aguray. Ramot. Ay, gusto ba yan? Oh, adan ni Romeo, Marita. Aguray ka, Marites. Kitaag man tarupam, kitaag man. Apay ka di manang. Kitaag laang numayat. Tarupam niya ka no. Kita man nga road side view. Front view. Pam, kitaag man. Apay ka di manang. Kitaag laang numayat tarupam ayos. O anya, si Kantimang Sabat ni Taruar, Marita. Ay isan, ina ko ni Jaysiled. Ay naglukon. Hoy, Marites! Agsubli ka! Sige manang, ingka mangisaganan iti merienda, tasya kun Timang Sabat ka ni Romeo. Wen, Julie. Alangarod, inkan sabtan ni Romeo. Bridge 7N, labas. Mrs. Don... 5. Ay, ada? Donita. Ayan. Ay, wen, gayam. 5-5, gayam. Adan ni Romeo iti siled apaginanaan na, Marita. Kat, papaitad na daytoy. Nagadumot tinday ta rosas. Wen, itad na kumakan ka itay. Ngam di mo mat kaya ti rumwar dito silid mo. Ay, O, anya ti riknam, tada sabong asagot na kan ka. ay, kakwa. Amo, naragsak ka. Owen, naragsak Julie. Intun madamdama, agsasangot ay ito amangan para iti pangrabii. Iso anasken, asumango ka. May ganyan, 7. Oh, my Romeo. And Julie. Apay Marita, pinanawam mo ti asawam. Punak man no agsango kayo amangan. Pasensya kayon, Julie. Ngam nasakit tinakam ko. Gaputapulos adinak inayat ni Romeo. Pasig apanang pabain di pa nagsasauna kanya. Ngam basol kumatkit di. Gaputadakas. Marita, Basta may sa ti kayat ko ang mapasamak. Agsina kami. Naamiris ko nga okay lagayam kanya nga oray awan ni Romeo iti biyag ko. ne, saan ko maakasta, Marita? Nakaikadang ako, Julie. Talaga diyak kayat ang makisinublian kin ni Romeo. Nawayalatan nga agsapol iti asawaan na. Anya? Inayat ko iti ni Romeo. Ngam na ita, napukawan ti panagayat ko kankwana. Nalabit asakit la tinaka mo day takan kwa na.
Gaputa di nakabigbigan nga asawa iti kalabas. Wan, husto ka. Ngam na aklon ko daytan. Iso nga ita. Awan anyaman na nga oray agsina kamin. Congratulations, Julie. Agin pipinta sa bagat. Manang Virginia, kayat ko kumatigumatang dito'y iti daga. Daytay pagsaadan iti balay. Ha? Uwan manang, kayat ko ti agpatakder iti balay ko dito'y Isabela. May samang pa. Music Bridge 11 Nixon. Adan iti balay. Ha? Uwan manang. Kayat ko ti agpatakder iti balay ko dito Isabela. Ay, sorry. Makatortorog ka man ang partiya. Bayan. Intag sumba. Muno na mo nagsuyaban yung bis. Intag sumba. Kayat ko ti agpatakder iti balay ko dito Isabela. Oh, sige. Matulungan ka iti dayta. Numabalin, iti laeng asidagyo. Iti kasta, agkakaaruba tayo matlaeng. Diyak kayat ti umadayo kada kayo. O sige, Marites. Matulungan ka iti dayta abanag. Bridge 11, Jano, Eliza. Ni, natinag mo di alcohol ko. Jano, Eliza. Makita mi ti agtitig lawlaw. Makitam taglawlaw da Jinky, Elisa. Wen, nagaduti na imula. Nagduduma anat natin. Ni kano Jinky tinagmula kadagita. Pudno ka di? Wen, Elisa. Nakasurusuron ni Jinky. Nasayat launay. Nala, umay ka. Sarungkaran tayo jay da kapruta. Kaprosa. Nasayat launay. Nala, umay ka. Sarungkaran tayo da jay kaprutasan. Sige. Agburas da ita kadagiti prutas. Ngamin, ado ita ti order. Marmers, puros. Makitam. Dahil dyan ni Jinky, oh. Makumi-kumiti trabaho na. Iso, timang ibasnat. Madi, sorry, mang ibasket. Anyo nga bubuta ko na, tanong pa, nga madadao, madungiran na kita prutas. Makitam. Dahil dyan ni Jinky, oh. Makumi-kumiti trabaho na. Iso, timang ibasket kadagiti prutas. Katnites. Nakatakder laang. Kasta ka na talaga ni Tis. Sadut. Nukas na. Saan mo aswelduan? Marwam. Ha? No sadut dagiti tattao nga insarek ko diti farm mo. Pues, saan mo aswelduan, Jano? Do sa dadayta, gaputa sadut da. Sa bagay. Kasta ka no ni Tis. Ado tag ko na asadut. Ado ti panaginanana, ngam ti panagtrabaho na. No pa'y kasta. Agsweldo lat ta. Si katilugi no kasta. Iso nga ikam iti pagpampanunutan na. Sige. Aramidak day ta kanites. Kasano ang makasurusuro. No saan nga ikan iti pagpampanunutan na. Test. Elisa Jano Voices. Same effects. Ah? Uy,
Oy, Tess! Talaga ka diya sadot ka? Apay adi ka agtrabaho, Tess. Didak pilitan nga trabaho, tadyak kabalan. Sa anak akas kada kayo, akas to'y ti trabaho yo. Tasya, nalagan lang ti trabaho. Kabalan tupay ni Jinky. Kita man ni Jinky. Lejayo, di pa ginana. Hindi nito tasi ka. Itay payapalpaliwan da ka. Nakatakdar ka lang dito. Jano, ikisay mo iti sweldo na ti panagtakder nala dito ay. Sigurado day ta. Anya, Agtrabaho ka, Tess. Tano saan? Agbisin ka. Nangagmuntis. Inabak na kapay ni Jinky. Ala, susuunam day tamay sa basket. Kat ipan mo ijay bodega. anya. Ha, yak kabalan dayta. Basit la a basket day ta. Isok a kabaalam. Agawaam. No di mo kayat. Ibaon ka nga roda ni Jay Kapagayan. Tumulong kay Jay nga grab. Ala, aggunay kan, Tess. Tano saan? Di ka agsweldo iti daytoy masungad apan nagsusweldo. Naulpit ka talaga, Eliza. Naululpit ka pa'y, Tess. Iso atop nito. Yak kayat tagrap. Mailumlum na di mak. Naululpit ka pa'y, Tess. Iso atap no agsayaat ka. Agtrabaho ka iti husto. Borhinya. Doni, VP. Anya taglugam. Aglugan. Aglugam. Wan, magustuak dito'y apagpatakderak iti balay ko dito'y manang borhinya. Tuwak dito yung pagpatakdarak iti balay ko. Ikatamata na jay dito ay. Wan, magustuak dito'y apagpatakderak iti balay ko dito'y Wan, magustuak dito'y apagpatakderak iti balay ko, manang borhinya. Daga ti kasinsin mi daytoy. Ket kinasaritak nga amangan numabalin na nga ilako kun ka. Total, naglawa ti dagada. Ket kayat namat, patakderam kanulat ta. Pagyamanak no kasta, manang. Ket nuadan balay mo ditoy. Di ba'y ket, ditoy kan ngagnaad. Wan kasla bakasyon kon, ay kabsat kayon. Oy, di ba'y ket, ditoy kan ngagnaad. Wan kasla kabsat kayon kini Julie. Iso akayat ko tagnad dito'y. O sige, awan parikot iti dayta. Kat pagsasaritaan tayo nga rod, numano ti bayad to'y daga. Saan aparikot dayta, Marites? Eliza Oliver. Nag-ang? Ay, sus. Ay, oh. Huwag kang Nag-ang mairis. ano. Ay, boldige. Manang. Ay, dublen miyangkal. Pagyamanag no kasta, manang. Kanuadan balay mo ditoy. Di ba'y ket, ditoy kan ngagnaad. Wan kasla kabsat kayon kini Julie. Iso akayat ko tagnaad dito'y. Awan parikot iti dayta. Kat pagsasaritaan tayo nga rod, numano ti bayad to'y daga. O sige, saan aparikot dayta,
Marites. Mr. Sheng, dimurasan to'y restaurant mo. Bueno, Elisa, se kasuelte taulan ko. Saan mat, Mr. Sheng? Kera kya manak tay ka. Pasensya kan, no italamanan nga imayak. Umay kayo lasarong karan. Kumusta balot mo? Adada amin ije farm ni Jano. Agtrab-trabaho da ijay. Alah, noanya amom nasayaak. Isolamitan. Agyamanakan ka, Mr. Sheng. Adon tin na itulong mo kanyak. Nagsaya at kaagayam. Ula sika, Elisa. Nasayaat kamat kayam. Kat, pasensya andak lakuman. No jak unay masangot ti agtrabaho dito restaurant mo. Ngamin, agpaayak mo't ije paradise. Kastamot din ije restaurant ni Jinky. Wan, maawatak, Elisa. Importante, at lapaho ka sa paminsan taulan ko. When, Mr. Cheng? Kat agyamanak. Voices, Tes Marie. Pila kayo marot na ako. Nagsuldo tayo kayo. Apa yada ito ang tisweldo? Kurang mat. Mga ano na kisay. Ti awanan bain nga Eliza. Iso tinag ko na akisayan ni Jano ti sweldo. Wan, amok naitan. Ngamin, di ka matagtrabaho iti usto. Ano ti panagtugtugaw mo nga ginana. Idin po tada kami. Nagtrabaho kami ti usto. San ang mabalinda ito eh? Anya ti aramidam. Eliza! Na. Kompletuam ti sweldo! Awanan kay ti bain! Awan asem! Eliza! Di kaglaw dito ya. Eliza! Awanan kay ti ase! Agin bubus ka la ditoy! Agraraman ka. Agin bubus ka la ditoy! Agraraman ka! Standard. Dalan, 32:35. Nainbag nga oras yung amin papagayam, inta ibasa, ti... Inya ka diti. Paltiing. Nainbag nga oras yung amin papagayam. Inta ibasa ti paltiing kapitulo 2, versikulo 3. Amo nga daan ka iti anos nga gibtur, kat adon tinaglasatam gapo itinagan ko, kat saan ka anaupay. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag.
Vino, apay ka di nga daka dito eh. Vino ka? Ay, sorry. Vino, apay ka di nga daka dito eh. Ha? Kaya't kung amin ti makaya mat kada kayo. Inayon da kumamat iti grupo yo. Anya? Kabala mayamat? Wen nga rod ang mga numatukkol ka, iti kasta kinakutong mo. Anya? Kan may sa, sumipngatan. Ang mga nudida ka makita gapo iti kinangisit mo. Oh, Apay nga may nakasta ti itsuram, Vino. Wenno, kasla jay binatin na kati. Maminsampay man. Dan. Apay nga may nakasta ti itsuram, Vino. Wenno, sobra na kati uram. Siguro, dandani ka mauram idi. Badi. Ano, daw bingag anawa. Bakbaksot ka, no? Siguro. Last line. Nicole, Gina, mga nagsangit diatan. Sige, pasangitan niyo ako nan. Dandani maksat ka di. Ay, wan. Nga minsan barda ka laang. Sobra na kati uram. Siguro. Mauram ka kumaidin. Makmaksat ka siguro idin. Ngam insal barda ka laang. Anya? Guston? Di da kumamat pagang angawan na. Husto Nicole, Gina. Ang mga nogsangit daytan. Piman mat ni Vino. Ante niya. Ante, kasla jakon kayat ti agi eskwela. Taapay mat Vino. Kasano? Kanayon dakmat ngawyawan. Gapo siguro ti itsurak Ay na, aganos kan Vino. Sana bale, tagpay sumot anang ngisit, kan nakutong ka. Anya? Ne, di kagsangit Hingka kiti pa kanon dagiti baboy kan pato. Unante. Unay matan ti gastoy. Adang agpaiso ni ante. Angam. Mariknak. Adinak matpatpat gan. Inalanak laeng. Tapno aday babaon na. Anya pa natin ang aramidon may. Agunay ka na. Unante. Ano saklatan ti gastoy? Tinapatag. Pagadalan nak. Kanada ti pakidagusap. Bayat ajak pa'y kabalan ti agbyag nga agmay-maysa. Naimas ti kanan ti baboy. Aramanak man. Vino, anya tibalon mo asida? Awan, Gina. Asin laang ti inkargak dito inapoy ko. Kaasi kamat, Vino. Apay nga nga ipapilit mo ti agadal. Idin to tawan mo't balo na masidaan. Saan na bali Tasaan mo't amasapol nga adda ka na yung timasida. Tinapatag. Addain na poy. Tapno adda ka na yung ti maipaunag mo. Anya? Katwan mat. Kasta kami amarigrigat. Anus laang ti kasapulan. Tapno adda ikastam. Makaadal. Katwan mat. Kasta kami amarigrigat. Anus laang ti kasapulan. Tanwag kapoy-kapoy ka. Awan At damot gayang prinsipyo man niya. Bagman, tauray kasta ka. Kat at damot gayang panunot mo. Sige.
Panawan ka pa'y dito ya. Tama panak ije classroom. Nalpasa kon anangan. Kat no karugrugim lang amangan, Vino. Awanan tig... Ay, Grugim lang amangan, Vino. Naikatan tibisin ko. Sige, panawan kan. Ay, naawanan tiganas ko amangan. Gapo iti imbagbagan ni Gina. Ay, unay mo't ngaminan ti kastoy. Marigrigatak lang arudan. Kastoy pa iti itsurak. Isu aka na yung dak nga uyawan. manong tatahunan. Unante. Dakkel kan Vino, kat di kan kabailan abyagan. Anti, Kabailan mo't siguro ti agbyag asiksika. Iso anawayakan a pumanaw di ti balay. Kat agsapul kamutten iti pagbyagam. ngam, anti, kasanon ti panagadal ko. Nangag mo ti imbagak. Di kan kabailan abyagan. Day tapay panagadal mo. No kasta. Ay, papanahon na nga ro dito'y balayo, anti. Nangag mo ti imbagak. Di kan kabailan abyagan. Day tapay panagadal mo. No kasta. Papanahon na nga ro dito'y balay mo, anti. Kapilitan, tapno agsapul kamutten iti panggedam. Tano agigyan kalaang ditoy, awan matay ka iti bisin, ay matay tagayam. Ha? Matay Sige, tayo. pumanawag. Kurangan di ka Sige nga ro, anti. Pumanawag dito'y balayo. Katagyaman ako na iti Tano panangpadal. agigyan kalaang ditoy, awan matay ta iti bisin. Sige nga ro, anti. Pumanawak dito'y balayo. Katagyaman ak unay, iti panangpaadal yu kanyak iti elementarya. Nagrigat at talaga ti kastoy. Awanan dagiti dadakkel ko. Awanan dagiti dadakkel ko. Dadakkel. Awanan dagiti naganak ko. Ay, naganak ko. Nyamot na. Nagrigat at talaga ti kastoy. Awanan dagiti naganak ko. Katinla ko pa'y aminan ni Auntie Nene dagiti nabatbati asan ni Kwame. Ay, iso nga ita. Awan ti mas no kapapanak. Ay, jak pa'y ammo. No sa dino da ito nakadandanunak. Ay, mabisinak pa yan. Ngamawan mo't ti kanak. Ay, iso nga iturog ko langan dito eh. Ay, agtudo pa yan. Balong. Balong, nakaturog ka kadi. Ha? Nana? Apay adito'y kamat maturog. Nagapuam kadi. Naggapuwak iti adayo a lugar, nana. Pinapanaw nak ti ikit ko. Gaputa di na kun kabaalan ang biyagan. Anya, kat dagiti dadakkel mo nga eh. Awanan dagiti dadakkel ko. Ulila akon ademang. Isu ati ikit ko ti kadkadwak. Aging ga pinapanaw nak. Anya, ano kasta? Awan ti amom aturungan ita. Awan nana. Isu nga iturog ko pa'y dito eh. Kat no awan ti mang tulong kanyak. Makamula ditan.
agpalamaaklatan, nana. Ano kayat mo sumurot ka kanyak? Basta ano sa mati ang trabaho, ije balay. Agpaiso, nana. Wen, balong. Sige, nana. Kayat ko dayta. Gaputan na ruwamak iti trabaho. Vino, apay anak katugaw ka dito. Di mo pa'y pinakan ni anyamatan. Vino, apay anak katugaw ka dito. Di mo pa'y mat pinakan dagiti pusa ka naso. Isuti isarunok nga ramiden, nana Amanda. Nagtugawak labiit. Gaputan na banugak. Diyak kayat ti kasta, Vino. No trabaho, trabaho. Diyak kayat ti agtugtugaw latan. Wan, nana Amanda. Mapanakon. Alis tuam ti agtrabaho. Laglagi pam. Pakpakanan kantang tangdanan ka. Iso adi kag sadot-sadot. Anyan ni nana Amanda. Ay. Hindi ko nagsumkamanan. Sungarod. Oh, apay adi ka pa'y Ay. tumakder kunalatan. Ay baga malam. Urayhan na kon nga Jeanette agsusumpay. Abuan watching from Nagilian, La Union ko ni Sir Bravo. Apay nga gulo na Dagiti pa. kakadong nga Pilipino. Iso adi kag sadot-sadot. Anyan ni nana Amanda. Isingir na pa yun. Ultimo Sir makan. Bravo. Dinto ako orang ada Kan amin kakadwang bitang Pinoy. Thank you for watching, sir. Anyan ni nana Amanda. Isingir na pa yun. Ultimo makan. Idinto ako orang nga adayo titid na kanyak. Oh, apay ana pa uli magkamatan. Di ka pa'y tumakder dit ha. Ah, uwan, nana Amanda. Mapanakon. Ay, nag-uyong pa yun ni nana Amanda. Angam, agano saklat ta. Gaputa amok. Adinak baybayan tinamarswa. Ay, katapaman ang makatur. Makaornungak. Pumanaw ako nito. Madam, pantuma. Ay, Mrs. Wong. Ay, Mr. Wong da ya. Mr. Wong. Kastabat ken ka iho. Ano may pahay ka rat ni ani wala. Kita. Gaputa amok. Adinak baybayan tinamarswa. Katapaman ang makaornungak. Pumanaw ako ditoy. Eatery. Mr. Wong da. Ay, sir da. Pinto, wan, higatulay. Naimbag nga orasyo, sir. Siyak gayam ni Vino. Kastabat ken ka iho. Anya ka di may pahay ko. Imayak. Gaputa kayat ko mga agpaay. Iti agaplay. Ano kayat Kaya't mo si kung kamang mag-apply. luto may sa Amangan elepante. mo sa pulong Waday iti, nasor. Tayo iti... Ken lima nga bas. Ah. Anya ka di may pahay ko. Imayak. Gaputa kayat ko mga agaplay iti trabaho. Amangan no agkasapulan kayo iti trabahador yo. Talaga kasapulang kami agpaiso. Ngam saan kas ken kaber perokan me. Ha? Perokan me ken with pleasing personality. Saan kas ken ka. Kita manit sulam. Nakadadaan badom. Ken ulay daan kumabadom. No saan kas talangam. Nakalalas ka kita en tao. Ha? Sige nga Rod, sir. Agpakada akon. Katagyaman aklangan iti orasyo. Sige. Sampai kumada mangawa token ka. Uray tagalini si R. Ay. Talaga naatap tigasat kanyak. Ay, ngamjak mapukawan iti namnama. Takas iti kanayon nga ibagat ti inak idi. Adda nga adda ti pagrigatan. Ngam saan apulos ang mangiwawat ti namarswa. Kat mamati ak unay iti dayta. Niya ka no? Pare.
Pare, mabalin ka dito agdamag. Anya ka dito, Jay, pare. Ang mga nuad da muyo apakitang danan. Kasapulak namin at talaga ti panggedan. Uray kong pormi at trabaho, pare. Una, basta lakit din nalinis a panggedan. No kaya't mo, sumurot ka Jay pakita mo dala. Madi, Ha? pakitang tangdanan nga paki ublana day. Has. Ah, Bravo, bravo, sir. Anya ka di ayan niyo, sir. Una, Jay. basta lakit din nalinis a panggedan. No kaya't mo, sumurot ka kada kami Jay paki ublaan niya. Ani na. Jay, New Zealand. Thank you, sir, for watching. Basta lakit din nalinis a panggedan. No kaya't mo, sumurot ka Jay pag-ubrahan mi. Ag-ubra kami ti may sa machine shop. Agkasapulan ngamin ti boss mi ti tao. Ay, kat muna. Kaya't ko launay. Angam, pare, anos lang Gaputan no daduma. Puyat ti kalaban ni Jay. Awan anyaman na. Narwama ko ni tirigat. Iso apatsak. Kabaalak ti trabaho. No kas na harod, sumurot ka kanyak. Itamat lang. Kasarita ta ni boss. Un pare. Katagyaman ako unay. Tamangan ti Sino ti an? Bridge 9 an. Adumat gayam tirigat ana pasaram, Vino. Unan. Isu adakkel ti pagyamanak. Idiin kuyog nak ni pare Arman. Dito'y siyap ti amham. Ket dakkel mo ti pagyamanak. Gapul ti tata. Gapul ta inawat dak. Panang Ket dakkel mo ti pagyamanak. Gapul ta inawat dak. Nakita ti amak anaanos ka. Iso nga inawat na ka. Agyamanak manen an. Kunaklakit din. Naawanan ti mangawat kanyak. Gaputa sa anak-anak kaadal. Ken kastoy ti langak. Ay na, Vino. Di mo ibain ti kinataom. Gaputa kasta ti inted ti namarswakan ka alangam. Kinapudno na. Saan lang anam na minsan nga inuyaw dak dagiti tattao. Gapu iti kinakutong. Oh. Ken kinangisit ko. Wait. An nga dayto. Agbalin to nga asawa ni Vino. Kuna na. Agkwa ba dayto Gina? Diyak mo ni Gina ta idi Ay, sus. At kakuan na ni Vino, di ba? Mm-mm. Sabay nabanggit ide nga isudan ng umuyaw. Haan nga siya klaangan ti mangikwa dito yan. Sino ti bakit ti partner? di ay nene. Ay di ada pa di ko gayam Amanda. Awan samten di Amanda dito next awanan. Ang mabalin di Amanda. Ti mga ladjay ko nga An. road an. I mean, kasi agkwa dito, di ba nag-transition ka? Nag-transition Ay, gayam ni makikwamot lang. nag-transition gayam ni Gina. Sige. Boy simple. Saan? Taupat tayo. Ay, partim ko madaytoy. Saan lang alam na minsan inuyaw dak dagiti tattao. Nag-transition. Ay, o sige. Tap angkal tap. On awan di ay. Adumat gayam tirigat na pasaram. Alay. Adumat gayam tirigat ana pasaram Vino. Unan. Isu adakal ti pagyamanak. Idin kuyog nak ni pare Arman dito siapyo. Ket dakal mo ta pagyamanak. Ta inawat dak. Nakita ti amak anaanos ka. Iso nga inawat na ka. Agyamanak manen an. Kunaklakit din. No awanan ti mangawat kanyak. Gaputa sa anak-anak kaadal. Ay na Vino. Di mo ibain ti kinataom. Gaputa day ti intad ti namalsokan ka alangam. Kinapudno na.
San lanam na minsan nga inuyawdak dagiti tattao. Gapu iti kinakutong. Ken kinangisit ko. Ibagada pa yan. Akasla ka no binatinak ti uram. Unay kan. Tattao nga ri agpayso. Nyamot. Sa buwagay, agpay sulay takit di nga imbaga di ang Ay, ti tao nga agpayso. bagada pa yan. Akasla ka no binatinak ti uram. Unay kan. Ay, ti tao nga agpayso. Taladil-dilawan day ti padada ang tao. Sa bagay, agpay sumot kit di ti imbagbagada. Nangisitak, ken nakutungak. Ngam saan ati physical alang at tinapatag, Fino? No di kat tinadalos, ken naimbag a panagpuspuso. Yung transition Ay, na agbalin nga pala. Nicole Jean na Nako. Kumusta mat nga ta ni Vino ita, Gina? Asino Avino, Nicole? Diyan ngay kaadalan tayo idi ang nagnisit kan nagkutong. Wen nga agpaysoan niya? Nabayagan na saan tayo anakit kita day jaya. Kan kaslawan pa yan dito lugar tayo. Amangan mat no ada na panan na. Wenno ada nang tagibikan kwa na idi. Ada nga tamot na ngayat kan kwana. Jak mo, Nicole. Jak masungbatan dahi ta sa ludsod mo. Grabe mat nga minti kinangisit na. Uray ko man no saan anak utong. Wen nga rod iso asaan da, ne? Uray ko man no saan anak utong. Wen nga rod iso asaan mo't siguro ang mababalaw dagiti tao ang manguyaw kan kuana. Wan Gina. Kat karamantan amang uyaw kan kuana. Wen nga rod. Angam, sana bali Tapod no, mat. Vino Arman. Vino. Vino. 11. Pare Arman, agyaman ak ititulong mo. Gapukan ka, mayatan ti biyag ko. Awan na nyaman na, Vino. Ket, kablawan ka. Tana ba alam timang lukat iti negosyo? Day tangamin ti amo kapamuspusan, pare Arman. Amumat, asaan ka nakaadal. Katawanan tinamnama ak amaawat iti pang... Namnama. Katawan ti... Ay, Diyo ka. Basta alas 3. Day tangamin ti amo kapamuspusan, pare Arman. Amumat, asaan ka nakaadal. Kahit narigat ti makastrak iti panggedan. Nasayat day tang inaramid mo, pare. Hangam sapay la kuma, ha? Tagtalinad kalat na singpet. At ayo ti magteng mo iti biyag, pare. Un pare, katuray si ka, ha? Di ka kumagbalbaliw. Wen, awan mo ti pagkarit ko iti biyag, pare. Adaman wenno awan. Nasken nga agtalinad tayo anaimbag. Gaputa day ti pagayatan ti Diyos, pare. Vinuan. An, sigurado ka kadi nga ayatan nak? Wan, Vino. Saanan na mailimod kan ka tinagdalanak, An? Awanan ti makunap amakunap Awanin natin ako na ang pamilya. Ah? Gaputa ulila ako. Ay, awan. Ay, daytay kwa. Da. Wan. Da, jay.
Na mailimod ka, tinagdala na kaan. Awanan ti mako na pamilya. Gaputi, gaputa ulila ako na damang. Ay, Ketawanan. Timpla eh. Nagadala. Dapat kas di ko di pala. Timtimplaan na gado. Ay, sige. Una, un. Apay makaturog ka no dahil di titimplaan. Saanan na mailimod ka, tinagdala na kaan. Awanan ti mako na pamilya. Gaputa ulila ako na damang. Ken, awan ti nagadalak. Saan ang napatag kanya? Ne, apay nga magnaijagong ko. Nga oray, naksatak ay este. Nangisit nga tapay lang. Diyan, ante. Baka nangisila tapay. Gaputa ulila ako na damang. Ken, awan ti nagadalak. Saan ang napatag kanyak dagita, Vino? Tati napatag, katsi ka. Ti kinataom ti inayat ko. Nga oray sa anak anataer. Sika talaga. Kanayon ko nga ibaga iti. Asaan ati akinwar ngay nga ala nga. Ala! Nga oray sa anak anataer. Sika talaga. Kanayon ko nga ibaga iti. Asaan ati akinwar ala nga tinapatag kanyak. No di ka ti kinataom. Ti kinasingpat mo. Agyaman no kasta, an. Awan anyaman na. Ken uray anya pa'y tinagdaldalanam. Saan aday ta tinakaupayak. Ipanakal kakit di Gaputa uray kasano karigat tinagdalala. Tinagdalanam, anyamatan. Bagtit. Nag-transition gamin di party ni Tire. Saan so nga inten na kanya. Ipanakal kakit di Ngamin, ayang kun. Lasindaytan? Saan? Ada pa'y tiwan. Saan pa'y? Saan aday ta tinakaupaya? Ipanakal kakit di Gaputa oray kasano karikat tinagdalanam. Ni day jelat ta mabalikas. Nagdalanam. Ket saan ka asim mo ko? Wenno na upay. Nagbidbidyo ni ko. Di ipos na. Ipanakal kakit di Tauray kasano karigat tinagdalanam. Ket saan ka asim mo ko? Wenno na upay. Unan. Gaputa sa anak anapokawan itinamnama. Gaputa amok. Nga adda ka na yung tinamarswa iti sibay ko. Husto ka, Vino. Iti pa nagbiag tayo. Ado ti paglasatam. Ngam no italak mo ti amin iti Diyos. Tulungan na ka. Ipaayan na ka iti pigsa. Tapno di ka maupay aging gangag baligi ka. Unan. Katagyaman akmat. Gaputa adda ka akanayon amangan andingay kanyak. Gaputa ay ayatan ka. Iso nga ita. Nakasagana akon apa ikalay sakan ka.
Da kami kay Ang man. Bino Grocery. Vino, daytoy matlatan negosyom ti ipampamaysam. Ha? Apay. Makurangan ka kadi, iti atensyon nga ipapaay ko kan ka. Saan? Ngam sipod rinugyam ti negosyo. Daytoy latan ti asikaswam. Rumar ka lang no kas di amapan tayo makimisa. Ha? Kayat ko lang nga ipalagipkan ka. Nga adda ti ikit mo anang padakkalkan ka. Iso ano mabalin? Ingka kumasarungkaran ijay lugaryo. Ha? Awanan ti damagtakan ko na. Saan tayo nga amo no si bibiyag pa'y wano natayan. Iso akid dawakan ka. Nga ingka sarungkaran ti balay adim makkalam. Tauray ko nam apinapanaw na kaiti. Dakla ti utang mo ana imbag anakam kan ko na. Uwan. Ikatagyaman ako unay. Taim palagip mo kanyak. Taklunak. Dandani nalipatak. Tiikit ko anang tulong kanyak. Na naman ang ikit. Ikatagyaman ako unay. Taim palagip mo kanyak. Taklunak. Dandani nalipatak tiikit ko. Anang tulong idi kanyak. Nicole. Vino Nicole. Bino Nicole. Gina. Taluda. Ay, sorry. Nicole. Gina. Ha? Si kakadiday ta, Vino? Wen, siyak nga rod. Ket, kumusta kayon? Nasaya at mat, Vino. Itala ang ama kita da ka man na. Wen, gaputay tala nga pumasyarak dito lugar tayo. Sipud na kasapulak ngamin iti panggedak iti sabali a lugar. Ay, sabali. Sipud na kasapulak nga iti panggedak iti sabali a lugar. Diyan tinagnay nalyanak. Ay, nako. Wen, gaputay tala nga pumasyarak dito lugar tayo. Sipud na kasapulak iti panggedak iti sabali a lugar. Ijayin tinagyanak. Oh, hakat. Kumusta kayo muten? Kastilata agaw awer iti anak, kan aga si kaso iti asawa. Kat si kangay, Vino. Kaslan na pintasan ti biyag mo, ah. Ha? Makuna ka na sayaat. Gapo iti kaas iti apo. Adamot basit negosyo. Nga iso ti as-asikaswak kita. Naadaanak mo't iti kabukbukodak a pamilya. Kat iso ti nang sublyak. Nang nagsublyak. Kan iso. Iso ang Ay! nagsubliak. Iso ang nagsublyak. Gayam. Tasukunat. Tapno. Tasukunat. Sukunat tiikit ko. Sa bali gayam. Sukunat ni antik gayam. Yan, tiyaw. Naadaanak mo titi kabukbukoda ka pamilya. Iso ang nagsubliak dito eh. Tapno umay kusukunan ni ante. Ay, imbag ka pa'y, Vino. Nagpintasan ti biyag mo. Ang amda kami, ay na. Ay, madiyam. Wen nga, Rod. Nagdakkel pa yung ulo dan. Ang amda kami, ay na. Madi, angkal, so kataman ta. Kamusta nga tamot kan ni Ma'am Pauline? Nya, May kusukunan ni ante. ay. Imbag ka pa'y, Vino. Nasaysaya atan ti biyag mo, ngamda kami. Amang uyaw kan ka, idi. Wen nga, Rod, Vino. Nakababain pa yun kan ka. Ay, sapay na kumaang. Tamapakawan na kami. Nabayagan day jay.
Manu atawanan tinapalabas. Isualipatan tayo ngaminan tinapalabas. Nicole, Gina. Pwede gito'y makarereta. Naimbag nga oras yo, auntie. Sino kayo kadi, Apo? Auntie, siyak da ito'y. Ni Vino, tika anakan nyo. Ha? Sika kadi daytan, Vino. Wan auntie. Ay sumra ka. Agyaman nak auntie. Ay, agyaman nak. Tanadanon kayo, auntie. Ay, ket. Pakawanan na ko ma. No nabayag adi kay sinarsarong karan. Sipod pimanawak ditoy. Siyak tirumbangag daw iti pamakawan, Barok. Gaputa di ka inaywanan, idi ubing kapay. Sana bale auntie. Gaputain ka gumaak tinang pasaya at itibiyag ko. Ket, adan bukod ko ang negosyo. Nga iso ti pangalala iti pagbibiyag ko iti pamilyak. Pakawanan na ka talaga, Barok. Pakawanan na. Auntie, nabayagan na napakawan ka. Kanawan ta sakat. Awan ti sakit tinakam ko kada kayo. Pakawanan na. Auntie, nabayagan na napakawan kayo. Kanawan ti sakit tinakam ko kada kayo. Kan may sa, nabaalak ti amin, babaan iti tulong ti Diyos. Sa anak nga imibat iti ken. Imibat. Imibat. Kan may sa, nabaalak ti amin, babaan iti tulong ti Diyos. Sa anak nga imibat kan kuana, gaputa amok, nga isu tinang ipaay iti anos ko, nga ibturak tirigat analaglasatak. Ibturak tirigat analaglasatak. Gaputa amok, nga isu tinang ipaay iti anos ko. Tapno, maibturak tirigat. Gaputa amok, nga isu tinang ipaay iti anos ko. Nga agibtor iti rigat ang naglasatak. Aging nga nagbaligiak. Vino, Barok. Kat iso nga imayak. Yan. Kat iso nga imayak. Kat iso nga imayak, tapno umay kayo sukon. sukunan. Kat imayak, tapno umay kayo sukunan. Aging nga nagbaligiak. Vino, Barok. Kat imayak, tapno umay kayo sukunan. Ikuyog kayo iti lugar ang nagpatakdrak iti balay mi. Tapno makapagdan na tayon. Makapagdadan na tayon. Ang ipatakdrak. Ikuyog kayo iti lugar ang nagpatakdrak iti balay mi. Tapno makapagdadan na tayon. Kat maiwanan kayo anaimbag. Ante. Iti tiyempo ti panubok, di ka mapukawan iti namnama. Ta iti amin a paglasatam iti biyag, ipaayan na ka ti apo iti pigsa, aginggang agbaligi ka. Papagayam, Arnalindiwan. Ti apo iti pigsa, aginggang agbaligi ka. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok ti programa tayo. Dalan,
Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dante, so katak day extra, ay intro na. Hanga maikan nata DJ Bible verse na. "32, 35, extra. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Hebreo Kapitulo, ay nya na ganan, 4. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Hebreo Kapitulo 4, versikulo 16. Di tayo ko mga rodbomda nga umasidag iti trono ti Dios apagtaudan ti parabor. Sadyay, magunod tayo ti panangaasi ti Dios kat masarakan tayo ti parabor at masarakan tayo ti parabor tumulong to kada tayo. Iti tiyempo akasapulan tayo. Magunod tayo ti panangaasi ti Dios kat masarakan tayo ti parabor at tumulong to kada tayo iti tiyempo akasapulan tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Break time. Nagkakapi manin. Hintayo pa live tayo na nag-overheat manin. Thank you for watching. Ituloy man ang nubiga. Thank you. Kokoy.